Molim te, reci mi, da li si ikad poklonio nekoj curi donji veš? Kako da ne? Šta je to bilo? Pa sad... Pa ono... Možemo. Kompletan ovaj donji veš. Da. Znači, kompletan. Da li je neka boja ovako specifična koju ti voliš? Pa najviše volim taj donji veš na ženu crni. Znači, to je ono... Ali baš ono neki da bude malo poseban. Upravo tako. Preskočili smo što se tiče fizičkog izgleda, konkretno ta neka građa, boja kose, da li je to nešto presudno kod tebe? Pa da, volim sve moguće boje kose. Ne sad nešto specifično, nešto rozika, Zorica Bruslik i tako to. To stvarno ne volim. Volim plavuše. Ali voliš Zoricine pjesme? Pa volim da slušam njene pjesme. I, znam na mom nastupu, rekli su mi konobari u Šasu kada sam gostovao da si ostavio 100 i nešto eura bakšiša samo za pjesmu Košavu kad sam pjevao, toliko te pogodila. Trebao si meni, ali dobro. Nema veze. Nema veze. Sve je to isto. Naravno, šalim se. Interesuje me da mi kažeš sljedeću stvar. Da li se baviš sportom? Teretana, omiljeni sport, omiljeni sportista i tako dalje. Iskreno, ne bavim se nikakvim sportom. Išao sam malo u teretanu, taj fitness. S obzirom da bi trebao sada počnem stvarno malo, pošto sam previše ugojio. Trebao bi da počnem ponovo. Da. A što se tiče sporta, slabo ga pratim. Fudbal tu i tamo, jer moje društvo to prati redovno. I onda zbog njih, bukvalno moram to i da gledam. Često pođem na rukomet, naš rukomet kad igra Budućnost. I inače sam u privatnom životu prijatelj sa par tih rukometašica. Da. Jovan Karadičević mi je baš dobar drug. I to ispratim. Znači, eto, taj rukomet više volim nego fudbal. To je sve od sporta što se tiče. Tako, možemo i tekst da promijenimo jedne pjesme, s obzirom da je to meni svojstveno kad budu rukometašice. Rukomet, rukomet, kad te nema bolje da se i tako dalje. Reci mi što se tiče ishrane, da li paziš na ishranu uopšte? Imaš li omiljenu i neomiljenu hranu? Ne. Znači, jedem bukvalno sve. Omiljena neka hrana tvoja? Pa šta znam, ja pretežno jedem, najviše volim meso. Da. Znači, to mi je na prvo mjesto. Znam da voliš meso, vidim piletina oko tebe stalno. Pa da, volim baš. Baš volim i piletinu. Sad zbog čega ne znam stvarno. Reci mi, da li znaš nešto da spremaš? Znam da ispržim jaje. Znam da ispržim ćevape. To je sve što znam, bukvalno. S obzirom da kažem da si jutra vrlo je bitno da pravi... Sini mora očar krvavi su mječu. Da kažem, u kuhinji uvijek treba dobro da se snađe prvenstveno žena, a mi Crnogorci smo uvijek zahtjevni što se toga tiče, pa znam sigurno da će ti biti vrlo važno da žena zna da sprema kvalitetnu hranu i da te posle opusti u stanu. Pa dobro, nije to toliko bitno, naučit će se. Sad pazi, iz početka u braku možemo da se kupujemo malo, da hranimo se neđe drugo i sve to. S obzirom da je moja majka dobra kuvarica, ona bi to uz nju naučila, znači, veoma lagano. Tako da se ne bih plašio toga. Da li će biti uskoro ta svadba? Naravno, mislim, ovo je godinu dvije. Opet je svadba, neću da se ženim narednih još 2 godine. Pa da, evo, pogodio sam. Pa eto, može tamo u 31. Možda i prije, ne mogu da odlučujem. Ne može se to planirati, ali evo pričamo ovako okvirno. Interesuje me, s obzirom da svi manje više zamišljaju otprilike, makar što se tiče tog dijela muzike, ko bi ti sve pjevao na svadbi? Pa sad ne znam. Pa ja bih volio da to bude malo više pjevača, da to bude kao bend. S obzirom da u Beogradu sam slušao više bendova kojih slabo ovdje dolaze. Volim da slušam, na primjer, Magla band, koji mi se jako sviđaju. Pa njih bi 100% pozvao, znači to je garantovano. Pa zvao bi i tebe, tebe bi zvao kao gosta, da budeš gost moja, što da ne da otpjevaš par pjesama za moju dušu. Naravno. I pozvao bi tu još par pjevača, pojmena. Pa dobro. Ali najviše
preferiram na bendove, znači volim ono, znači sve da A igram. zbog kvalitetnijeg zvuka, Da. to nam je zajedničko. Da. Interesuje me malo da se dotaknemo auto-moto svijeta s obzirom da si izmijenjao i dosta kola, to inače znam. Imaš li svoju neku omiljenu marku? Pa BMW, Da li brzo voziš i prođe li se nekad kroz crveno s obzirom da je na CD-u pa Cetina ta pjesma? više trijezan nego pod utjecajem alkohola, pošto stvarno ne praktikujem da vozim pod utjecajem alkohola. Ne to zbog što me snimaju kamere, stvarno, sad da kažem ono, Da. da ne bude sutra da me čekaju policajci, nego jednostavno ne mogu da se opuštim, znači kad odem u grad ne mogu da pijem toliko i ne mogu da se opuštim kad vozim auto, znači najrađi sam sa taksijem. Imaš li svoju neku omiljenu marku garderobe? Pa ne znam, sad ono, volim sve, znači bukvalno sve od robe kući imam, od Serđe Tećinija pa nadalje, znači ne pravim problem, samo da mi se svidi, znači to je najbitnija stvar. Imaš li uzora u životu? Uzor? Da. Ne znam. Iskreno. Ne znam. Molim te, neki tvoj omiljeni hobi, osim žurki u sobi? Moj omiljeni hobi? Pa šta znam. Najljepši hobi je opuštanje, da ti kažem iskreno. Znači nema ljepšeg hobija nego otići, na primjer, u Budvi, bilo gdje, znači nebitno Kotor, Budva, odeš na nekih par drugarica sa izabranim društvom i ono, brate, šetaš, uživaš, kuliraš i svako na fino, toplo vrijeme. Budva, more, plaža, seksi tetovaže. Jeste. Imaš više tetovaža, ali tako? Imam dosta tetovaža. Mislim, nemam dosta, imam 3 tetovaže. To je neki kraj koji sam ja uradio, znači neću više. Nisam se pokajao i to je najbitno. Pa super. Da li su nekom posvećene? Pa jesu, svaka je posvećena na svoj način. Tetovirati se... To je za tebe intimna priroda? Naravno. Sve ima svoje značenje. Naravno, to poštujemo. Interesuje me... Daj, pređi malo na humor, brate. Ne mogu više da budem ozbiljan, do sada. Evo što se tiče humora, možeš nam ispričati slobodno neku tvoju ovakvu anegdotu, da li je to iz Velikog brata ili privatnog života, znači nešto ovako što bi bilo u publici samo smiješno, s obzirom da imaš mnogo nekih dešavanja. To bi volio da čujem. Nije, toliko ih ima da sad ne bi mogla ni da se sjetim koju bi trebao da ti kažem, neku koja bi malo privukla pažnju. Mene najviše interesuje da li može ovako jedna ekskluziva za moju emisiju Blisko sa, samo dio troši me ove noći ovako, da kažem, uz bubicu. A to je ono što sam mislio iz kuće Velikog brata kad sam dizao ruke, troši me ove noći, troši me, ja ću doći. Ima me dovoljno, troši me slobodno, da. Znači ne mogu se potrošiti, šanse nema, pa sad... Upravo tako, ti nisi na bateriji, imaš svoj pogon. Trenutno imam neke baterije pozadi, da. Ali nisam na baterije, znači. Da, baterije su inače od bubice, a ti voliš nježne cure kao golubice. Jest, baš tako. A inače, da li si ovako kao muškarac nježan prema ženskom polu, uopšteno gledano? Jesam, naravno. Pa gdje treba da budem nježan bez pred djevojkama, objasni. Pa razumijem, nego ovako djeluješ iskreno, ovako malo grubo i napadno. Pa dobro, ko kaže to? To je nekom sad mogućem. Sve zavisi to kako se ustane. Znači, to ako se ustane na lijevu nogu, pa onda sam ono malo nervozno, znaš. Da. Ali gdje ćeš da budeš nježniji bez sa ženama? Znači, ti moraš sa ženama da budeš nježan. Gdje ću s muškarcima, čovjek. Nježan i neizbježan. Pa tako je, tako kažu. Tvoja te originalnost odvaja, da kažem, od svih ostalih ljudi iz javnog svijeta. Uvijek si, da kažem, interesantan, zanimljiv, poseban, atraktivan na svoj način. Praviš pozitivnu atmosferu, gradiš sebi karijeru i cure gledaju u tvom smjeru. Tako me interesuje šta je to, ta neka tvoja tajna. Osim svega toga, da li je opet to neki tvoj prilaz, dođeš negdje, pojaviš se, pa neki pogled prije nego što te ljudi čuju jednostavno kako se ti šališ. Ili neka jednostavna energija pojavom kad dođeš da se ljudi okrenu prema tebi. S obzirom ovako da si, da kažem, pod znacima navoda mali, ali atraktivan kao Just Cavalli. Da. Taman kao.
Može malo bolje. Može, pa Dobro, mislim za Crnu Goru, ne, sad ne bi da se hvalim i sve to, ali... Čuo sam da ima par nekih ponuda reklama za tebe, da li ćeš snimati uskoro nešto, pominju se neke ozbiljne cifre, ali ti si pod ugovorom, jel tako još? Jeste, još pod ugovorom, nadam se da ću to u septembar da raskrstim s njima. Sa Emotionom, jel tako? Da, imam dosta ponuda sam imao, bio sam u nekoj fazi mirovanja, znači nisam htio da radim ništa. Molim te, pominjalo se nešto za Kadiju neku, malo prsno da plivaš ili vaterpolo. Bila je jedna firma koja mi je, kad sam iz kuće velikog brata izašao, htjela, jedna baš jaka firma u Crnoj Gori, tražila da snimim reklamu za Kade. Bukvalno. Šta, treba sam da se ustanem da kaže kako sam se naspavao ili tako nešto u tom fazonu. Jel? Ali... Tu bi Kadu sigurno htjeli da ukradu, koju bi ti promovisao. Potražnja je bila velikoga novca, tako da su oni odustali. Sad ne bih da pričam o ciframa. Znam, informisan sam, baš je velika brojka bila u pitanju, ali s obzirom da tu treba da se dijeli, malo je da kažem to zaškripjelo, ali nadamo se da će se od septembra realizovati i te reklame i da ćete naravno startovati nove dame. Pa nadamo se. Pošto si ti uvijek tu da daš svoje rame. A ti znaš da treba da snimam sad i spot 1-2. Upravo tako, jedan spot ekskluzivno ovako i za moju emisiju Blisko sa Milan Boričić u spotu za moju pjesmu ili Slatka kriza ili Momak loš, vidjet ćemo za koju ću pjesmu da se odlučim, znači nisam definitivno prelomio, a Slatku krizu naravno slušajte na YouTube-u, to je moja nova pjesma druga, dok treća, evo da kažem, svakako treba studijski da se završi za jedno 15 dana. Ekipa standardno Senad Rešević, malo ću da promijenim, radit ćemo vjerojatno u Crnoj Gori, ovdje u nekom studiju. A što se tiče spota, radit će isto jedna kombinovana ekipa, tako da Milana možete sigurno da vidite i u mom spotu vrlo brzo. Tako čeka nas vrelo ljeto. Da neću biti sam, da će tu biti neke fine djevojke. Da, o tom potom, znači nećemo sad sve da otkrivamo. Ovo je bila jedna, da kažem, ovako ekskluziva za sve naše gledalce. Interesuje me da li ćeš ovo ljeto pratiti moje nastupe, s obzirom da si prošlo ljeto, bio svake srijede u Bečićima. Znači, s ovim pošalješ SMS, brate, gostujem tu i tu, ja dođem, nikakav problem nije, da ti ispoštuje maksimalno. Ti znaš kako ja to radim i tako to. Naravno. Reci mi ovako, za kraj moje emisije i ovog našeg predivnog razgovora, Bogu mi je potrajalo, časti, potrajalo. Neću te pitati sad šta bi to poručio našim gledalcima, zato što ti uvijek imaš ovako nešto čudno da poručiš. Neću, evo, bit ću kratak. Ljudi, opuštajte se, nemojte da se nervirate previše, iako je sve to kako je vrijeme došlo. Razumijete, evo, fino vrijeme, spustite se malo na more, uživajte s nekim finim drugaricama, opuštajte se, to je prava stvar za mlađe, a i starije ljudi. S obzirom da znam jednu tvoju pjesmu koja te često ovako u srce pogodi, a koju si posvetio ranije jednoj finoj djevojci, gledali ste znači bivšeg ukućanina velikog brata, a on se Dragoj udvarao uz pjesmu Otvori mi svoja vrata. Jeste. Tako da, eto, ovaj lijepi razgovor bi završio u rimi. Malo Milan izgleda krimi, ali nije to ništa strašno. On se ovako malo obukao da privlači sunce, ali i poglede, da kažem, ljudi oko sebe. Znači ćeš kaži da se grdo obuka čovječe. A za žene je nježan poput male bebe, tako da svakako bit će to dobro. Biće to dobro. Eto, dragi gledalci, nadam se da ste uživali u razgovoru u emisiji Blisko sa i veliki pozdrav od Nana Rašića i od Milana Boričića, eto tako. Vidimo se.